Barem jednom dnevno mi prođe kroz glavu. Kako ne pomisle da bi nečije dijete moglo da izleti na put kad ovako vozi? Eto, samo tu misao kad bi svako od nas imao u glavi onog trena kad sjedne za volan, sve bi bilo drugačije. Jer svakodnevna dešavanja ne mogu a da nas ne dovedu do pitanja kada će ljudski životi početi da se vrednuju i čuvaju onako kako treba. Svjedoci smo sve učestalijih saobraćajnih nesreća. Brze, nesavjesne vožnje, neobraćanje pažnje na ostale učesnike u saobraćaju, bilo da su u automobilu, na motoru ili na pješačkom prelazu. 20 nesreća dnevno u Podgorici, u prosjeku, odnijelo je preko 2000 života u proteklih 20 godina, dok je sa težim povredama prošlo preko čak 50.000 ljudi. Nečiji trenutak iživljavanja ili bespotrebnog pokazivanja ne znam čega pred drugima odnese jedan nedužni život u trenu. Ostavi neobrisiv trag na drugim životima zbog par sekundi ludila, a trend ko će brže proći bulevarom ne prolazi. I uopšte nije pitanje ko je kriv. Krivi su i građani koji potpuno nesavjesno voze i rizikuju, ajde svoje ako im nisu mili, ali i tuđe živote, ali kao i nadležni koji su nekako, čini se, posvećeni svem najvećem problemu našeg saobraćaja. I koliko nula treba još da dodamo na statistiku poginulih ljudi u saobraćaju da bi se neko probudio i donio rješenje? Koliko puta je dovoljno pogledati preko ulice da bi čovjek preživio do prodavnice? I koliko nesreća treba da se ponovi na istom mjestu da bi se nekom tamo u nekoj fotelji upalila lampica da možda taj dio grada treba dodatno da se obezbijedi? Hajde da makar probamo da budemo malo manje sebični, da malo manje žurimo i da shvatimo da brza kola i brza vožnja zaista moraju da se prerastu u nekom trenu. Da ako vama vaš život nije mio, nekom drugom njegov jeste. Jer svuda ćemo stići, samo malo laganije.